Trubor nakaslem jong unongsan hima. Unong yalam kahinyo trap Integrated Territorial Organization uba Donbok Takhar haba ai jingkran menta kasngi kalai tarek unai wing arajar arpoar hagabaya dei berkajing syak pendam kisit lama jong kiseng bahalang hadin balawai kajing yalang minha kasitarik unai wing ulaang bakaseng kamla ban pediang yang kajing pendam yang kisit si lama namar kani kalong kabapen po lani kabapen jam daw ya kalong renyeng Kum ke Supreme Court mo kala da kerja ita baya ka 144 CRPC kala da exercise taka syong ha ka jing start jong administration pat kumno bakin pentri kam ya kan ni dangi perni I bakala long violate ya constitution yen lane ya ka riti trekam jong ka di India tangi ni persyak ke ya ka ai ka ba ka district administration kale ngi suya ha ba kat kum ka riti sensar jong dari India kami ha lele dah habis dia buat menakan dia bagi hak pendam gitu kisah tu ngingin semua ba ndai tang gitu kisah balang di berah yuse ndai buat ki RSS ru kira yuse ngir ni don daga simbolik ko ni don yolati yela bandra akan ko kopor ba ni ndala dai kopor ni sah bandra tengin saya petkai hi ba la dai ya kiwe ki kon hon kisah yangi kin khang daga ta ka bamla kan pedang ka bat kajing hak pendam to kalong ka ba penpot lane penjam daw ya ka long renjeng aba kira lane pendeng ya lama dengin kalian jungi ke ada kan apa saya tanah kalian jungi ada video permission kami kata itu buat kata ring stress baki dia ban recall baki dia ban ai kata ka 144 ban enforce kata ka power tang baki lah dan apa buat ndrei kin pendon kam bakla ba dia ka ai kata nginum lah ban yang lano